ljudi, kako ste i danas ću da snimam Final Fantasy Series 3 drugu epizodu! U prošloj epizodi smo jedan server, zato se ide neko napada. Pa dobro, ajmo da sad krenemo drugoj noći. Okay. Hey man, okay, I have some awesome news for you. First of Hi. Oh. Glasno. Ne znam da li je vama. Dobro. Evo malo tihat. Možda vama piše da sam ja pojačavao zapravo. Ali zapravo nisam to. Tako vama. Za onaj ključ, pa neću vam ipak sad pokazati jer da smo ovdje. Hello. Hi. Okej. Ovdje nema nikog. I onda ovaj. Odbije. Hello. Tako. Okay. Yeah. Okej, dobro. Jeftinama. Kod error. Video error. Još uvijek ne mogu pokazati ovaj. Hi. Pričate ga. Hello. Dobre. Noć 2 ili 2 sata. Hi. Video, error. Video, error. Video, 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 video
Oh! Uvijek ne mogu pokazati taj glitch. Hello? Pokaži ti. Ajde, ti si bacio. Ako si bacio, dođi tu da spajtam. Dis, dođi, bandine. Ne boj se, ajme, boj se čovjeka, ti si onaj drog. Audio error, Dobro je. Hello? Sexual. Četa. Ne mogu. Evo te vidim. Baš te vidim. Nije bilo onako samo vidite kako neko proleti. Sad će me ubit. A 5 sati, joj meni. Sve ću brzo ući u kameru. I neću izlaziti iz nje. Ne ovu. Da, pa nisam ni ušao u ništa. Ništa je to bilo to do epizode. Nadam se nam se svila i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav! Ćao!